Internu komunikaciju u agenciji Homepage možemo posmatrati kao lingvistički fenomen. Vi pričate srpski i mi pričamo srpski, ali ukoliko biste pokušali da ispratite naše svakodnevne razgovore, otišli biste sa jednim pitanjem. What's this? Imamo veoma jednostavno objašnjenje. Na našu internu komunikaciju trajno je uticala selekcija domaćih mimova, toliko da smo od toga napravili takmičenje. Primarni cilj nam je bio da se dobro zabavimo. Usput, videli smo ovo kao priliku da podstaknemo ekipu da kreira i deli sadržaje, tako da neke naše buduće kolege osjete delić atmosfere i energije u našem timu. Televisa presenta 3 tima, 30 mimova, 1 team building, 100 drama, 7 kamenova. Dakle, na team buildingu smo organizovali internu aktivaciju pod nazivom Meme Challenge. Podelili smo se u 3 tima, a zadatak je bio jednostavan. Oživi meme na svom storiju koji će dočarati agency live situacije. Za potrebe aktivacije pripremili smo 30 kartica sa mimovima koje najčešće citiramo. Zatim bedževe za pobednički tim, drugo i treće mesto, kao i glavnu nagradu, plaketu Meme Mastera za osobu sa najviše uspešno oživljenih mimova. Iako je tog dana bilo neizdrživo vruće, naš challenge imao je čak 52 story odgovora koje smo podelili na homepage Instagram. Onda je CM rekao, što je mnogo, mnogo je, i proglasili smo pobednicu. Pored toga što je u aktivaciji učestvovao ceo tim i što smo na ovaj način povećali vidljivost našeg Instagram profila, najveća vrednost ove ideje je što i dalje živi u našem svakodnevnom agencijskom životu. Jer neke stvari se nikad ne menjaju. Novi projekti i dalje pristižu, office manager uvek traži fakture, account ima 100 želja, a dizajner samo jednu. I Kamen bi zaplakao kada sluša priče o agencijskom životu, ali mi ga ipak ne bismo menjali.